Kwa ihinda iraya arutwo a itura ria Nyacaba na Burati wodi-ini ya Witeithie Juja marakoretwo makioha thabari ndaya guthie mathukuru mari kuraya na micii yao kuona gutirari na thukuru cia kuigana, no riu thina uyu ni ukinyite muthia thutha wa thukuru mweru wa St George Nyacaba gwakwo. He mukuru wina haha twitaga wa Kangodi, ciana citu cirathia Muthara na Nyacaba na ni marakoragwo na ihinda iritu turamoimagaragia tukamaringia rũĩ na hwaini tukamagira. Undu ucio ungi ni hindi no kurari na hiti turaturaga tutwaraga ciana citu tugacitwara cikoyo ni head teacher wa Muthara aratutungaga rũĩ Mr Maina akoya ciana agathi nacio hwaini ningi agaturehera nginya rũĩ na ithuĩ tukoya ciana tukaringa nacio. Uguo twina gitumi kiiganu mugundu ndirarahira ni tondu wa kuona warotetwo uhoro waguo thukuru na thukuru yo niyo riu ikinyite riu haha igakwo, ciana ikaga guthie thabari ndaya, ciana ikaga guthie hindi iria kuira mbura magakorwo matirathie thukuru. Na akiaria hindi ya kuruguria thukuru uyu mubunge wa Juja George Koimburi augite ona gwakwo gwa thukuru uyu no kuninite thina wa aikari gutharikagirwo ni nyamu cia githaka. Umesikia historia ya watu wa Juja wakiliwa na fisi. Watoto wetu walipoteza maisha area hii wakienda kutafuta elimu mbali asubuhi mapema, na kukawa na shida ya wanyama wa pori ambao walivamia watoto wetu na wengine wakapoteza maisha yao. Kwa hivyo siku ya leo tunajivunia ya kwamba watoto wetu wa area hii ya Nyacaba hawatakuwa wakitembea mbali kutafuta elimu, watasomea hapa kuanzia kindergarten hata kwenda mpaka secondary school, watasomea area hii. Hayo ni maendeleo, si maendeleo? Afitha wa githomo Juja Maureen Aton akiranira ati thukuru uyu ni muhetukie no kandikithio ni ministry ya githomo. Hii tumesajili kutoka darasa la kwanza hadi darasa la 9 grade 9, na ningeomba wazazi mtuletee watoto wa junior school kwa sababu certificate yetu imesoma mpaka junior school. Wale wazazi ambao mnapeleka watoto mbali kutoka mwaka ujao grade 6 grade 7 mtuletee. Ino ni ceceni ya Inoro TV Juja na ni njitagwo Moses Ngige.